Ebusiafo yeka awalie mu nsem a sebi imanu binum entiase obi wo honum a de ohia ni se ye de kawa no ahye ne nsa nanso asedie so oye wawalie no mu onye ene story amensaka ewo fidie mase no yenua bemme bi ede ne yiri abepie mu ewo Losin TV oni MFK edi nkomo na nkomo oni MFK edi nebusiafo yankone nkotie mu nsem emananso ma no yesremu semu wawalie mu amu hu the difference between awalie and relationship yesremu wawalie mu a ye what time a ese oflo bi na what time ese oye de oflo bi yesrem ma no ene mema no ebusiafo yenkone nhwehwe video no emrana yenua bema ne kan nsem bi ose one ne yere anante for so many years afedie waye oba no ho ade nsem a efia wale no mu no utia obibisa won se oba no oye saa anase wanyesa Dear Semen, you video ne emana so share so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e comment section no come ho you could video it is saying me adoma but your friend saying me but your friend Joseph Courage Joseph anopa de na do nam man but anopa de boko me but your mini obabi na eti as I worry for na America krane wo ye niam anketenkete bia mane nje ho ntimidi problem na ko fie several times but at the end of the day no dey ekoso ana ekoso enti be 3 months to 4 months ni me kwa adwuma me ba fi na me hu se wo ro ni kawa enti otaye enti bi o me bana se me bisa ne se kawa no wo hia o me si niam na me yewe na me rogu ho but this one me ko bae no afere me hu me bisa no me ditu sa chese oba wo waye ne ho ade no we yi ne kawa to ama kawa na yira me bocho ma wo so wa ware wo yiri mfie sen me bocho me na tina for 12 years but I wale na kasa ne 5 years waye ne ho ade 5 years ni ato petia kawa e de ahye wo yiri me bocho e fo se kawa na yira me bocho to aso e enti o se kawa na yira no na mi ya se o se kawa na yira enti maka kire se onpe kawa no ntu na me kwa adwuma aba meba no de kawa na yede atumi ho enti me ko bae no na still na we hu enti o kwa adwuma na me ka kire se asa me hu se kawa no ani dam ho enti se wa bonten a ende oba won fan bre mi se on fan ma na se nya de o de beba ne de on ka bonten mo ho no enti anu ye o de ma me se obeda bonten 10 years and say 100 years krana on fa ho obeda bonten o hwe ma de ma me enti okwa adwuma ne bai oba no so na obayi aduane na okotetem ankora na otena bonten enti na ebo around 9:30 anwumre ana me friend se wombla ti oba na me se wonda me na me se won hu ka wana hwe na wa ma but ade asa omeda enti me twa so kwa adwuma enti me ba fie no na me hu se oni ba ma bitai kasa about 2 years mu ni especially se me ni fie na ba ma ne frɛ no me complain na ko fie several times ba ma ne ka kire me se anya ade oni me yire betimi agya ayonkofa me yire ka kire me se anya ade a oni ba ma ne betimi agya ayonkofa ba ma ne gi me yire ne number e wo ma ase ba ho me ka kire ma ase ba no okana no to won ka hwe an kire me ida se wo ye adwuma bi wo e kire na ma hu ni de menim won ka hwe an kire me de ekoso na ekoso recently ni sister panyin ka kire me se ade omu ye no me bibia ni ho a me metimi ede aya fa ho se omu jai enti eba sa no me kofi me dibufu kofi ana me papa ba ko ho enti me de asem ni koto papa nanim ana me ni me yire ni nyina enti na asa ko se bufu o me mu enti ye di nkomo na papa na atwa so enti na ko se papa na ni di nkomo ana me yire ka kire me se ontimi wole bium ana me se okay fa se ontimi wole bium a me ba be wole o no ma mpa wo cho enti se wo so wo kwa me mpa wo cho enti kof jimin sa na me ka won bre me na me fa won ko fie ana o se you enti o ko fie me nim amane kura o de de edi ko enti na o mu di bufu e bai enti at the end of the day no ye come and say you mo kura ka akire me say e wo se mimi ntie se be ma na me yire ni hwe ye enti o se be ma na be kai ho na ye miensa na ye di agro no I was like it doesn't make sense to me almost say be ma na me ka momo miensa na munni agro sesen o mo anka ne saba ntie se na me menya na no mo sesen o mo se hwe ni o mo ntem ntie o se me nja mo di agro no
bema na wo waya oyire ho ade wo suspect say one ne twempene nti wo ka ho asem no ho am na kan asem no maase ba ne miyire oyire ne maame ene ni nua mo ena e ka say bema na wo suspect say ohwe oyire obu ne tugu mu no jaina one ni ni agro me wacho ane ananya sa nete but me suspect ye me suspect ye but as I say me ni fear anajo onu ne timi kasa from 9 o'clock no be a won suspect de enti na ehu wo mu say won pese oni ni di agro because me ni evidence bi a kire say there be say ye ka suspect atbrofo na say ususu say ba say woni evidence enti na ye chi obi ko police station ye say suspect until say court no be prove otherwise it is say unyanya evidence bi akra na oyire ne sanya sa be ma no kwa no ni edi nkomo ono nkwa no ne kasa woni be ma bia nkasa we area ho oni be ma kasa de ba phone so no me ni fie no sa be ma no nkwa ayo to aso oni ne timi kasa from 9 pm to be 1 pm 1 am anajo no nkron kopema anopa ahomache donko aya nkomo be no mudi ende me ni fie ntimi na ye de ne hu yi first day me hu no na me kwa adwuma na madam fo bi frɛ me sɛ ohia niam bi de akoye na adwuma na me so me obi ho enti na me na ka sɛ wie na me frɛ me yire sɛ anka madam fo no kɔgi oni ho no fa scan e de enja ma frɛ because na call waiting any ne phone ho enti user busy sa more than 3 hours me twa so enti eto so sa 3 days enti ma na hu sɛ bibi sɛ na me de me so anase me hu enti me ba fie na me be activity call waiting no na me sa call but did na me ba fie no mama na hu se me ba fie na me buy enti asa kwa se me me plan na me dey ba enti me tale ne ho mama na ntwe ne ho enti wanti me anya kwan ebi obefre be ma na ka kire ne se ebi ami kunu ba fie enti me no ntimi nkasa enti ebo nine mu ho na ekọ no na ni pare sa afre no ti de o ka kire ne se omo ami ne omo uda no omo ada enti me pese me de kọ no be ha no de o yire kan ye no de o yire ka kire na so ni evidence bi ato aso e na kwa wanim enti okasa de ha me ana mi se ofre be ma na ma me ana ofre be ma na me ne kasa be ma wonim se wadanfo no oyiri wo ko no se ane na wo na nka obada we chi na me friend sa amre a oni baji ana o se ane ho na me bufo na me de fo no hwe ho ama ne se because me kasa me to aso a e bia na makodi na ta na se makasa atia no ana me frɛ ma ase ba ebo na mane o se wo around na me se okay se wo around the mebe fi na ye di nkomo me kwai no ka kire me se oni be ma ne be kwa kodi nkomo at the end of the day no me hu hwe de ekoso na ekoso makobo ma ase be ma mane the same thing de ekoso na ekoso ba ase ma ase ba be ma ne ka kire me yire ofunso and say because those days me bufa na me ka kire ma ase be ma ne say de me yire ye ni de makoma ntimi biumti say ebe koso ayesa and me ni ntimi ntina bium otumi fu say obi ne ba me gitu mu ba ase ma o ka kire ne ba na ofunso say o de jai me ba na ma penyansa say bia kan kire me a me giska kese oni ho de ama o me from that day till now nyama bebre asesa ofie o so obagiska kese o hwan ho awo meme ho de de wase ba ne kan no be ma no me bo cho ne se oba ne nye din no obagisika kese wo wo e wo kwan ben so se then time no de oye na me hu se hye me bufurudo enti me ne ntimi tina biom ana papa ne tu ana papa ne so obagisika kese wo ho me bo cho ne o de kan tu mifu ama magie atum se eye chesa wo ba ne be ma foforo kasa ahomache anajo 9 ekobo ana ahomache 1 say ye no krenko ade a obechi obanasi ho atunefo no damage twa ena se ewo utirimu say obaji sika kese wo be ma no ho na say eyesum sika asem no kan ye me bo cho ane enti eba sa no afire me wo say sai bebre abafie me kwa adwuma ye no use seminar me nkai last time matis ka to seminar ba me so seminar de free adwuma mu abafie na se me free krum na me so seminar abafie me na ma besi me nioma se me ofie na se komode me a me na wo se me hu se komode me nkodidi me bo akohomasi ho kra atu ho kra na ji se me hu se de abi aduane no time open obeye edema sisi ni sa niema bebre but me kama no to mu se me pese ye bebo me ka because minister bia de awo baabi abi ofie anka me mpie se me peska obonten enti na se kakra ma benya na se me side komo obi a it doesn't make sense to me Oyerepa friend say me watch all the Mary J by the enti how de Mary buy no Mary wa homa no so chia no na ka kire no Mary ya yes Mary ya yes ati say nyame adum me watch also wa jai warrior ma je to me ka wa no mi sa abedi ho no enu na me hwehwe free ho
because me person no so be dani akasakasa bebre na akwese me kasate we da we akasate me na di bufu eba enti me person twa bibia so me hia me nsa na me kawa Maku ya uti de okunu kan no. Hello. Hello. Maku ya okunu kasa o na wakasa wie unfi no. Adentia. Hello. Asemuni maku ya okunu kasa uti de okan ne de. Me ba so asa na network no ye. Matinti efo sanka kire ne ufri. Ufi fa me fi voter and now am san ko phone ni mo bi wa mo chocho page no so efo mate we iri se dia o kan ye no antinti kasa memam na wonti o me say so waja warrior right me ba cho me hia me sa ne me kawa because anu na bond ye me no together sisi ye enti me hia say the sa bond no be free ho na obi anya kwan akoye dia obi a pese o ye na wo frame na se me no was say e ka say nyambo chira me ma da beba into oba onya mo ka tell me say Friday o se me mbran me ba cho nya me na me frɛ o na wa na frame o say na wa na fenya wa na wo mo frame me ba cho me na me ma mo frɛ o but nya me na me no kasaye enti me ka wa ne me nsa na hia because ma ka na didiatam ebe mu me tolerate sa anya ma no biom min tolerate beauty mi ka no min sa na hia mi na obi antena ne baby me bo choti da me ka no me ba cho ma se me o ye ho na wo de ko ye e no mo frame ati da be na odi bremi da be na odi ba o papa se o ka cho se fa bremi sa na papa kan because also onu no on jimi se me ba o papa se on jimi se o be fa ka so de min sa na mi ka wa bremi ti fa bremi ati da be na min sa be ka ma de and I'm saying no more casa almost say, me mammy banyam watch na, men fair warm. Let's say young watch a more time now, or the journey a year, men black, and not Friday. If you know woman, mammy, my from our way there, I want to madam, da bena, mode and son, and a kawane ma branty, and I don't know person. Mamma me paso. Auntie me pacho nene ya kasa wa fidie so nti question na me bisa wo no go straight to the point. Mamma me pacho Friday. Adenti na adu kunu sa ene ne ka wa bra ne Friday. Dia na si wo muntam. Mamma me pacho no sa me nkwa me ntimi fanye den emba. Debi o menka ba na wo de ba na eye wo nkwa na ate aware na se enye wo no maame eno papa na tia ware na sinti die na bema ne dia ye wo a wo be so de ne nsa ene ne ka wa bre no die na sie amen so me ba so me pesa ka me ba fa entu be ba da be fiada because they all can bema boka ayo ho ade sabe kawa ene ensa na wo de ba na no kwampo ni muketua o wo bodwa fa canopies eye aduane mankofo bedi nti ya na modwe eno ne wo se wo nsa ne wo kawa na me de bro e ka no boy ne ya na modwe ho eno ne wo tirim nti betu ya sa aka na kan ho ana ati mi bisa wo ubetua sa eka no e de aka ho because they wo kan wo mama hu se be ma ne nya wo hwe e na apeso oja no so wa yo bibi de e ne eka enye se bia onya missioner fi bisa ba enja me ka cho se me srewa me power show me ba kwa na cho se bibi hye baabi enu nti na wo ba ha e na apeso wo kan no ba se bibi hye baabi nti na wo de kawa ene ne nsa bre ne de amede de make cho ne se ka bia wo bo wo ho no e ya fa ka ho bra why ma me bibia nse bia me so nse bia mo ase me wo case ya on se de abranti so wa yo ho ade wo ne watena for years o sorry a wugina phone so free 9 p.m. to 1 a.m. wan kwa na ya na ne kasa hwan ya ma ku ya hwan ya Mami, Mr. Ola me bawa. Ya mo pesa mo ni mi bia, me no mo be kasa. No, edu baby opa recently o mami wo ho na ye ka kire mi say awore na wo mpene so. Na nsem the last time no papa kasa no ko ka kire mi say na awore na wo mpene so. And say mo mpene so ada na mo da me mami be ye ni ho ade. Because na me na tina for 7 years and sana me ba be ye ni ho ade. And say 7 years na me ni tina ye no. Meaning say mo da me ama wa wole oba no.
and it's a moon peninsula say meaning the best in a bioma. My dear to Minko na weba kumase. And it's a Minqua, Missy me qua, met me a con baby. And if I mean son me cowbra, I'm Smith baby. Dear hear me say may you madam of him, my that's all. And Cranny saying, we watch on me, you know. O si fiada onene ma amene papa beba mate ma yentwe ne fiada why oso oba onko amemma one ubusuani bi mra enti baabi omo bi ana frɛ Ghana ha ya anya afi ne ekotwa plane ticket ede omo aba enti frɛ na ne abusuanfo ni bi mra ma me boto abusuani de ewo akire mo be ye ne ho ade ho amu ne di akire be ye ne ho ade de anka me ne betimi aba no so no okoye adwuma obaabi anopa ma frɛ ne sa ne line nko aha enti se na ye ukuada enti yenhwe nkosi Friday bia na obenya obi adi wachi why wanya mfie sen me 32 years Among for me the under age na betna ha. Toto na no na wo 16 years na wakwa ware. Me 32 years. Abusuamu amomo accuse me say me the under age 16 years no. Also 32 years we asrewa ukochia no say osi ho no mo ahwe ye untu ni tuo nso ne nkwa be ye de. Wanyina pua no to. Dia no so anya mfie sen. 27 to 28 years. Okay. Mate nti ye behwe na efiada ye ne na hia. Why? All right, elder. I'm from Poma. We do. Na waku rain na yemi de kakra. Visa na bibiri no enti won ho ase. No mse dabra kola bi nete ha. We so de wanyini. Wanyini pa sane ya wokan. Na abaya yentimi anka se ye mame ya agya brante ya semadi o. Unsa asem bi sa no nka nkyiremu wo ho a obetumi aka me ho bibi kakra. Na wo ba but wase o me de meba na just de brante ye kan ye no kore. Enti wo mra na ye nhwe kwampa ebetumi de afa so. Na ebe ha adwene. Sebema betisika ebe ware wo ba de na bafie na Heda kafra mi ntwa no na David Ama was still age no I just say efo de Ghana card already Facebook for mo be kumi wa ha o just say efo de Ghana card abekire yansa no waje di oni ozu sesi obi kan mfie no say woji wachinye Heda to asoma me enti the American say be madie se oba opre so na obafie be warewa se oya asede se wani enye aware na nya ya edidi agro se ma ware na odi aware ni di agro be me ko pesika bafie opia na wo ne mema foforo ye course no yade na from 9 to 1 de se battery na me so charge bi wo be wu amana sa charge na ni nyina ekoso nyina na yefo nso anya abotra duru sa abredie na oba no kase onware a ho na ya na problem ni wo emema yentufo ne yankasa nkyere ye ho munsu ade sa wo no oba ate no oba bie na no sa menware bie wo a ya na enye kwa efise ni freni so obeto bo abo wo no na ne nan esi bibi so eni so oba kase be ma menware bie wo a masa fa ho adwene ebusuafo se na medikan ekan ye no emanum binum enti the meaning of marriage omonti ase wakwa awale mu oni bema na ete eja oni na date for years ansa na mo wale mo ho ama utimi gina phone so from 9 p.m. to 1 o'clock a.m. enyo oba nso na oni na kasa wo oni bema na kasa bema wo afa ne se wa downfall at that time no na oni na yede oni na kasa imeyi so unim se woni ngia wale no mu bi ma eja ka kire bema no na nye se woni bema be gina phone so ni abon yo bema esanso wo fie o wo sanso ne dasole na oni bema fufo ye ko na de mehi kura bema no sanso ka na da fu bema no ka kura kan ne se onu kwa na wawale na ni yiri ne obi fufo kasa ono obe ye oki nti we chire say asema bema no kan no kre because oba no anka asema bema no kan se na yaye papa elder kan no asema bema no kan anka nye no kra anka ija emefike bisa no simple question we anko ansai ansa na we na adwin se oba ha se oba be cheche nsemu oni bema atwempna for 7 years ma wale 5 years o say lady no 28 27 nti no hu lady na che eja
Gen Z date yi bi no mo ye ya ansa no mo ye den omo wale. Nti se was steady bema no so steady for 7 years ansa na oye de oye on ho ade. No ba une bema foforo ye call 9 o'clock. At least 30 minutes kwa nke be di atu 9 to 1 o'clock. Me de me nji bema ni. Till se oba no ebeba fidiem ha say na ono so akirechire nsem ansa na magye bema na edi because nsem abema na eka no ebuziafo eye me nua bema na ye de asem we eye na anase ye de asem we edi no kwa anka menti ase na awofo no nso yesre oba ya ade na wa wonim se enya tia no na mamu nso ne so mamu nso no so sa asema bema no eka se busuafo na na se ne mame ne papa ka sa wale na nko na omko mu njintum de na bibi wo ho maybe no ba be wale oba no busuafo no ye den omo nso mbe twetwetwe omo kaka nti yenyi oba no wa ha se no no nso aba be cheche ni nsem busuafo ha na medi mu ebesi ebe twen ekosi se oba no enso ebe ba be cheche ni nsem because oba no anka hwe go phone so nti no ye twen no nso aba be cheche ni nsem edia ma ebusuafo ha egusa emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho kenche mami esi NSN ani midin ye be sanso edin hyemo e wa ha biom ebusuafo